Ka association kinong nya kali kamay na East Coast Hills District kila pha jingtho asyo menteri Sarkar Jala badi pe ikatna transport uba ada sekiat bahala mari bun thawla thawlenti ban pelaj kinong nya kali kamay na kendon ka Sarkar India lengba ka notification haka sautarek urisau arjar huwei na ka Ministry of Road Transport and Highway habakran na kilat pathai kebor ding jiwan bu jingtho ha menteri kano phaisngi santarek riyong arjar puar uba Alquist John Carboni secretary ulaong bak Sarkar India kala bu kendon kali rem gibala palat spokesman kenap siu kamhe ai benta jing siu bofer. Nakaling jungi kum kaseng inomnya kali po istri juga iskases hukum taksi dan ini wanikudu mata yo transport minister juga naghalayahi mengimpresno by debat kajing penmi kan order nakaling ke central government dan nakaling jungi kaseng hi mismukya by debat nega order penmi nakaling central government ngorbangi hang ne po rekasi minang bunhi kibadang ibu kalirem te aduk mentahi kumbangi itu kan notification pada kumba kami ikalirim mata kami kajing siu aduk di popo wajar kamlong kumbalom kipor berem tang terus pak news pak ka ndai ke kajing mi kena kan notification kumba mata pada long nagaling jungi kaseng hi niwan pusno ho transport minister mo subha bon petlem bon sukhelem ya kena ga issue nang ba kanum kanlai makan ketak plat ini ki terairi teremuluk ki bubu ini kelirem marpihi ku matangi hang apa setiap kejungi dengan ibu bubun dengan ibu kelirem bisa kepenuhi nagaling ka central government kepenuhi itu kali ki belak plat hosnam si hosnam seneng andre pi kum hangi hangne pada telong wa kadon da transport department telong ni sukwa baken lem nam ta jongi namar bangi bubun hang ne ngidang penek nang ne hi kelirem hi adu mata abai de berkata hi mata kasni wan me kenu transport minister sama ikramla ne kenu i kejeng bon kam jongi tingla shi kenu ni bi jongi tingla hai st ni hai bi hebat nakaling jongi iskasil local taxi welfare association ekane kam ngen IT ru haka alaya joint action commercial vehicle nomor bahkan ini kamu ketak ini yang apa distrik ketak i state di berapa